Ukufika ilesikhathi nalomzuzu umzimba uhlangene nomphefumulo. Masi lapha ke sisesabatheni sisemzini kaNkuluNkulu. Amen. Simenyiwe. Mshayendo behambe memabantu. Akekho umuntu ongene lapha kulomuzi ngoba ethanda. Kodwa ke indoda imvama mayimema abantu ibamema ngendlela ezihlukene. Abanye ithumela incwadi, abanye iyela kubona, abanye ithumela abantwana bayo ukuba abafike bexoxe nalabo babantu iyabacela. Futhi mangabe laba bantu sebefikile emzini walendoda eyintweni esuka izenza eyibabekela abantu into zabo ngokungafani. Abaphuza utshwala ibabekela utshwala ngenkamba nangemphongolo. Futhi abaphuza unemenite ithumela abantwana beyothenga udrink eyitolo. Abadla inyama yenkomo ibabekele yenkomo, abadla inkukhu ibabekele inkukhu. Kuyenzeka ke mangabe umenyiwe mhlambe ngokuhamba kwezinto especially nje mangabe kuzodliwa inyama yenkomo. Abanye bathanda inyama yangaphakathi. Ethi lo mnumzane mangabe seyihlinzwe yenziwa konke bese nika abantwana ukuba bayokhama amathumbu. Afameke wona ukuthatha isikhathi mawakhama. Ngokunjalo futhi nosu mangabe ulwasha uvame ukuthatha isikhathi eside ungaze ugcina usudikila. Kodwa ke izingane zasebuhleni bantwana benkosi unyazi lezulu angiqonde khona ukukhuluma ngenkomo. Kodwa ngikhuluma ngalolu memo lwasebuhleni bamaNazaretha. Ukuba ngenzeka mina nawe simenyiwe. Bathi sesifikile phambi kaNkuluNkulu. Kwasekudla ukuba sibekele khona ilokho oqala edinga ukulungiswa. Lamanye amazwi akubona bonke abantu abayothi mabephenduka bekhetha inkosi yasephakameni. Bese imndeni yabo engasekho thuluni lomhlaba ingene ezulwini. Akubona bonke abantu abayothi masebephendukile baba maNazaretha. Bese kufika kuba kuhle emzini wasephakameni kuba. Abanye baye behambe ibanga elide mabe yala bemenywe khona. Endleleni mabehamba baze baphantshelwa amathaya imoto. Kodwa ngoba usuke langazelele ofinyelela kulomuzi abizwe kuwo. Uyahamba zama izaba alungisa imoto aqhubeke nendlela. Omunye ahamba azoma endleleni. Kodwa kasho ukuthi ngoba sengomile bese buyele emuva. Uyecinga imfula la angathola khona iphethu. Aphuza amanzi aqhubeke nohambo lwakhe. Ongenzeka mhlambe nawe lapho iNazaretha. Sewunesikhathi eside. Sewubala iminyaka wangena emzini wasebuhleni. Nemnikelo yakho uyayibala. Ukuba lo ngaqala kubaba inyanga yezulu. Nginikela. Namhlanje ngisonyazini lezulu kodwa ngithola impendulo. Neminyaka ngaba iNazaretha. Emlandela lo shembe kuthiwa uThixo. Ebantwini engafika kanye nabo. Abanye sebeze bangishiya abanye bafike ngemuva. Noma nginikela ngicela ngifuna nomsebenzi. Anguthola umsebenzi. Kanti mhlawumbe olwakho uhambo ngane yakwethu. Ufike emzini wendoda ibisilungisa inyama yangaphakathi. Isathumela ingane ukuba ziyokhama amathumbu. Kodwa kusho ukuthi ngalolo hambo lwakho olukude mdele ushembe. La emzini waseNazaretha noma emzini wasebuhleni kuyalindwa. Mawunikela lapha ekhaya uyalinda. Nomnikela kwalapha ekhaya kubalwa. Njengoba simenyiwe simenywe ngendlela ezahlukene. Edalwa usizi olisemzini wobaba ezalwa kuyo. Abanye bezela kushembe ngoba bengabathola abantwana. Emzini abaganela kuyo bebizwa ngeinyumba kuthiwa abazali. Abakhwenyana bayothatha ubanye umakoti.
abanye bangenela emzini wasephakameni ngoba befelwa abazali sebezintandane. Abanye beze kulomuzi kaShembe ngoba befuna imisebenzi sebehambe yonke indawo bengayitholi imisebenzi. Baya enyangeni bayabathandazi zakhomba lokhana lokhana kodwa waze kwalunga wasekuthi ehamba endleleni wayeseyezwa ukuba ukhona umuntu obasiza abantu ogama lakhe luShembe nabanye basizakala khona wayeseze emzini wasebuhleni. Njengoba namanje sibuthane lapha ethempelini akusithi sonke esithandayo lolu hambo lukaShembe kodwa imndeni eyedlulayo emhlabeni edala ukuba sibone sesiphambi kwaShembe khona mase khulunywa iqiniso akekho umuntu othanda ukuba eNazaretha. Akekho futhi umuntu okujabuleleyo ukugcina isabatha. Kodwa ngoba mase silapha siziboshwa mase silapha sithunyiwe kahle kahle sasingathunyiwe simenyiwe kodwa lolu memo uShembe walifaka kabi kwabanye walifaka ngokuhlupheka. Kodwa lona lumemo wayengaqondile ukuba Jesusi kodwa wayezama ukuba meme basondeza kuye. Abanye wafaka kabi wafaka ukuthi behambela abakhonyana beqala bengena emagcekeni base befike bethwala usizi lasemzini lokuthi njengoba ezogana kuleli igceke le ndoda ayiganayo afanele ngabe igana ngalesibongo fanele ngabe igana isibongo sakonina lume yathi uvusa umuzi kayise kwasethiwa ayihambe emhlabeni kusala umakoti sibonzo pheka ubani. Sonke masi lapha lolu memo lukaShembe luyinkinga ngoba uthi usunenhlanhla sewungenile ngamasanga sekuphakameni bese kukhumbula loNkulunkulu mhlawumbe ayakhumbule namathambo obaba nobabamkhulu bakhe abedlula emhlabeni abageza uShembe basondeze kuye bese kuphambuka wena usukhohle ukuthi kambe ngangena eNazaretha ngaliphi isango ngafike ngahlala kanjani mzukwane ngena khona. Kambe mzukwane ngena ngamasanga seNazaretha engamfika ekhuluma ngaleli langa engangizobika usizi ngalo wafike wathini. Abantu abaningi mabefika esontweni bayakhohlwa ebona umuntu kumnandi emgidi kumnandi ukwehlenyuka noShembe azabe inhlansuthi yohambo ehamba ubaba njengoba waye entabeni inhlangakazi yabuya inkosi yamaNazaretha yathi maNazaretha siyabonga ukuba loNkulunkulu kaShembe samba naye ugcine sivumela ukuba sigibele entabeni inhlangakazi uthi ke bantu abami sizokwehla semzini ebuhleni ngiyofike ngithathe izikabe ezine sibonge eBhombela sibonge kuyilanga sibonge inyanga yezulu bese sibonga kwithingo lamakhosazana luthi ngoba ibona abantu abangimisa kule ndawo ibona abantu abangilawulayo ibona abakhomba indlela ofanele ngihambe ngayo wena usabakhumbula nabakufaka la eNazaretha uthi indlela babethe yipi noma ujabulela ukudla impepho ebuhleni bayayidla nabakini impepho uNkulunkulu mayikhipha impepho ungakazi uye ekhaya uyobakhela nomuzi abanalo ngisho idokodo ngoba ubona abantu abaningi beze begcina behlala emzini wasebuhleni yathi inkosi ilanga maNazaretha ningahlali kulomuzi kaNkulunkulu ngoba nogcina nona manike nona kulomuzi niyogezwa aphi niyogezwa ubani ngoba lomuzi awufani nemizi yoyihlo uthi mawube wafa lomuzi wasephakameni angeke uphinde wakhiwe ngoba uShembe wasuka nawo yedwa ezulwini wawehlisela emhlabeni awufani nemizi yakhe emhlabeni mawube wangcola wafa kuyobe kuphelile ngawo kuyobe kuphelile ngani masi lapha kulomuzi lelinye ilanga kufika intombazana lapha emlazi kaJesu iyobika enkosini yamaNazaretha uthingo baba sengihlupheka kakhulu noma ngibanenhlanhla yokuzwana nomuntu wesilisa kuthi mangabe sethembisa ilanga lokuba uzoze ekhaya bese yedlula emhlabeni ethi inkosi mntanami inkosi ibusise
bonke lokho kubikayo thina boshembe sesikuthathile yase ibamba indlela lengane ibuyele ezweni ehlala kulo kwathi ebusukilele kwafika izalukazi ezala unina kanye nezakubo uthi lo mntwana zathi mayifika kuyena zasezima ngasekhanda ezinye zehlele enyaweni uthi zafika ithole yonke into enhle ephatha umuntu mayogana kodwa zathi mase ifanele zimnike uthi zase zimthimisela ngamathe zathatha impahla zakuyela emumva maye fika lo mntwana enkosini ubika lesi sibonakaliso iyamkhathaza lento luthi uthi ngolwenkosazana mzukwane mntanami ungena kulomuzi kaNkuluNkulu awugqoke kanjani uthi lo mntwana baba ngangigqoka isikete eside ngafaka ijacket ngafaka ithuku uthi mntanami ngiyakuzwa konke lokho vele ngeke ungene emzini wasebuhleni ungagqokile isiketi ngisho ukuthi ngaphansi kwesiketi awufakeni ungene ethempelini uzobika uthi lo mntwana baba ngangifaka iTight uthi ushambeke mntanami ubona lezi azalukazi efika kwana lizokunika into zokugana belethe isibusiso somshado kodwa ayicikwe into eyodwa ungena emzini kaNkuluNkulu mntanami ugqoka ibhulukwe zase ziyadikila ziyahamba wena ufakeni yo wena ufakeni 10:24 maIbheli awuzuguqa lapho ufake leyo tight umthandazo wakho uzozwakala yini ayiboshwa yini imndeni yakini ungena neTight esontweni 10:24 maHebheru izothi asiqondane ukuze sivuselelane thani nokwenza okulungileyo asiqondane ukuze sivuselelane thanda nokwenza okulungileyo singayeke ukuhlangana njengabanye sepha siyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela uma ngabe sesona ngabomu sesilahla iqiniso akusekho umnikelo ngezono sepha kuhlale ulahlo okukhulu okwesabekayo yebo noluko oluvusiweyo luzoqeda abaphikayo owathela umthetho kaMose wafa engenakhawukelwa ngiyabonga bamnkosi ibusisi ithi inkosi yamaNazaretha ivala umhlangano eSikhothe ethi maNazaretha ngiyawubona lo mkhumbi uyadwala ngiyababona abantu bayangena ithi kodwa ngakubi bantu bami mangabe ngena abantu abazothi mabehamba emhlabeni bengaye ezulwini ithi bashumayeli ithi bafundisi buyiselana abantu emumva emthethweni waleli bandla yafunda incwadi kaDeuteronomy 14 yathi iNazaretha ligunda ikhanda iNazaretha lishefa isilevu yonke leyo mthetho wathi yalapha ekuphakameni nanku umbuzo mangabe kufika ingane othi ngwenkosazana yanikela ithi baba ngithena ngilele ebusuku uthi ngibona isandla efike singivala umlomo mangithi ngiyakhuluma nobaba ngimbona ubaba efifiyela kuba nesandla esivala umlomo uthi ushembe mntanami uyazi le nevala ubaba wakho umlomo ubaba wakho mawuthi akhuluma kuvaleka umlomo uthi mntanami lento esemazinyweni kuwe ubaba wakho wena waba nenhlanhla wakhunjulwa uthina boshembe mawuthi uzobika ubaba wakho lokho ahamba emhlabeni ebeboshiwe endaweni embe eminyama kodwa ngawe ufika uzonikela la ubaba wakho asiyakhunjulwa kodwa into eyenza ubaba wakhe engakwazi ukufinyelela kuwe ukhoshwa ilento esemloyeni ufika unyaka lwezulu enganeni lapha eMlasi eyashonela bazali bayina 16 years mafika unyaka lwezulu engane yonikele ebuhleni lokhu udame efika ke kuyona ngiyibonakaliso seliyafika lapha isisebuhleni ithi lengane angimama nalomuntu okuthiwa ushembe akaze ngimbone kodwa ngathi mangifika kuye nganikela ngathi sawubona bhuti uthi wavelwa mamathe kwahlekwa bheka le wanganginaka na unginaka ithi ngaqhubeka ngabika yonke inkinga yami wathi mntanami unenhlanhla thina boshembe sikuthandile njengoba uma wakhe ahamba emhlabeni ngo2006 ithi lengane kwangithusa lokhu uthi ukutshela ubani ukuthi umama uhamba ngo2006 na 16 years ithi angilona iNazaretha mina ngisiyo ithi lengane besethi lo muntu uyabona mntanami lamabhluku afakayo nalento esekhanda ithi ngangenze sure ukuthi ngilivalile ikhanda uthi lamabhluku afakayo nalento esekhanda nalento esemloyeni ithi mntanami thina boshembe asobe sabonana nawe kwelizayo wena ulobani kwena uNkulunkulu ufaka izinyo legolide esekhulume kangaka futhi umthetho wakho ihlongandlebe kawuswa ulobani kuNkulunkulu mayethi izinyo legolide alifune kwena ulifaka ngenkani ulobani kuNkulunkulu wena mawungena ethempelini kuthiwa lezino loyifaka ekhanda ayifuneki wena uthi hayi ngizofaka ithuku ulobani kwena uNkulunkulu
ulobani wena uNkulunkulu maguqa phambi kwakhe ethi ipenda mlomo ayifune kuleli bandla wena ungene nomlomo obovathi ngudude esontweni ulobani kuwe Philippi izolalela elikaShembe nezwi lakho mangabe nje manje uba nenhlanhla nazi insizwa ithi yaqoqa iyakusiza iyokwenza unkosikazi ukuba uyogana kuyo uyofika uyilalele lensizwa uhlula ukulalela uShembe nezulu ngoba phela manje uhlula umuntu wena ozokuthatha kufake ezulwini awumuzwa yena uzomuzwa kanjalo umfana mayitha kulobola awuyona nenhlobo engathi umfana ukhipha abakhongi ethi abayokulanda kini uzwa kuthiwa bakhuthuzwe bengeke edlule ngisho lapha eBhriya bebheke emlazi ebilanda imfene ehlathini oyifake ekhaya imfene into ehlathi okuphakatha woba la ikhamlalelizwi umthetho walapha eNazaretha njengoba amaNazaretha senenhlanhla nabekela umkhokheli lo mkhokheli akuwona uPopayi lo mkhokheli akusona isithombe okubani imsebenzise bodade wethu ekade ngawona amaNazaretha nihambela lonke ilizwe leli niqoma amadoda animithisa navumelana nakhipha izisu namhlanje nithola umama ozonibelethisa kodwa manizoma emthethweni kaShembe la ekhaya entweni yonke ubuyenza ngaphandle masungene khona ufika uvume Nkosi yamaNazaretha ngabe ngakhipha isisu ngoba ubona wena unganayo inhlanhla uShembe ekhipha isibusiso ebuhleni athi uNkulunkulu akhumbula amakhosazana entethelelo wena awuvumanga isona ukuthi namhlanje wembethe ingubo emhlophe nje kodwa kunengane akwayikhipha ifake isitamkonkweni etoilet awayivumi lo nto uyiNazaretha awuvumi ukuba mama njengoba ulapha indoda yakhe ayikho emhlabeni yadliswa wena umuntu uhlangene namanye amakhosikazi endaweni uthi uyayilungisa ufunisa wena la siyakhahlela ibhakede zandla zakho inegazi awuvumi namhlanje uyasina uyaqephuza sewuze wafaka u14 kodwa umyeni wakho lo womganile ngelinye ilanga akwanyonoba wena mbuleleni indoda engakulobolanga umnqulu usina kanjani egawini kaShembe kwalala nendoda engakulobola Lokeza nini umuzi wendoda soyilanda inkomo nembuzi namacansi emumva ngithena mina simenyiwe la ekhaya simenywe ngendlela engafani mafika insizwa othi ngene nkosazana ithi baba ngizobika sekunesikhathi eside ngifundela uba uthisha kodwa nguthola umsebenzi ithi mangabe ngibe nenhlanhla lapha emalangeni esihle uprincipal wakhona uyangibiza athi angizofundisa ingane makukhona thisha ngekho mangifundisa inyanga yonke anginike 400 rand mangabe ngifundisa isonto anginike 100 rand ngithathe le mali ngiyodaka ogavini ngoba akuyona into engaholwa uthisha lo qualified uthi uShembe mntanami hambe ekhaya ufika ubuze uma wakhe isibongo ukuba wena ungwakabani ivelisha isifuba lensizwa yazi ukuthi phela uma waganile izalwa umuntu oyizalele emshadweni uthole yona kuphela akangabe sayithole ingane ngoba abaningi abantu abala abazuthi bangasemshadweni bona kanti bafika noni nabe bathole ngizisa babona bakhona bafika bebathole ngesisu manje ndothi ibuyele ekhaya ifike yambuza mama kade ngikuShembe uthi unina wasilwane sini uShembe uthi lo mntwana uNkulunkulu wabantu yamntana muthini uthi angizobuza uthi mina ngwakabani wethuka unini wahlahla amehlo ahlala lapha emseleni uthi lo mfana uthi uswayini uthi mntanami bewuhambe ehlobo luni lomthandazi noma lwenyanga phalo umuntu ubuhambe kuye akafani nabanye abantu uthi mntanami yebo uqinisile lo yamuntu maye thona uzalwa la ekhaya uthi mntanami ngangena nawe la ekhaya nginesonto ngukhulelwe le ndoda engiganile yazi ukuthi umntwana wayazi ahamba emhlabeni yazi njengoba yondla njengoba ifundisa izela indlala ife yosala ibhekele umuzi awuzalwa yona uthi kodwa emumva la ngisuka khona ekhaya babazi ukuthi mina ngikhulelwe and futhi into ebhlungu ngaba nje umfowethu walala nami kwasekuvela wena ekhaba inyathela ngenyawo lento kwafihlwa bangiganisa nje bathi kahle ukuthi isise sikamfowethu engimela amayi lo mbiza ngomalume ekhaya lo mbiza ngomalume ekhaya ithi inkosi yamaNazaretha kufika insizwa mayizobika uthi ngweni baba anguthola umsebenzi fundeleni mntanami ngifundela ba paramedic uthi uShembe mntanami thina boShembe mzukwane sidala imisebenzi emhlabeni khona imisebenzi esingayidalelanga ukuthi yosetshenzwa amaNazaretha uthi njengalolo ozofuna ngeke usetshenzwe eNazaretha wathi kufana nokuba unesi
nokuba udokotela nokuba liphoyisa akuwona umsebenzi thina boshembe esasudala esetshenzwa amaNazaretha kodwa makwenzekile uliNazaretha usebenza lo msebenzi njalo ngolesihlanu wothenga imbuzi ugeza phandle omuzi uyihlambululela isabatha Babe sekufika umbuzo ngoba sengiyangibuka insizwe eyiningi ngamanesi la eThekwini nabo abafowethu laba amanesi ukuba insizwa mangabe uyinsizwa uhamba ukuyofundela ukuba umenesi nakho ke kuyenzeka ngoba namhlanje sazalo omama abaqomayo kufanele sikusho lo khona omama basaqoma uqoma nabazukulu namhlanje waqala uqoma eseyedwa namhlanje ubanga amadoda nabazukulu makhala ihuthi nje enhlaka omuzi uthi animeni kancane mntanami engathi yami le nakho kuyenzeka njengoba uyasebenza lapho on duty nangu uma wakhe ekhawukhulelwe kuthiwa uyasikwa afika esibhedlela uwena obelethisayo bese bemthatha uma wakhe bemlethe kuthiwa umbelethisi uzombelethisa kanjani uyambona ngishemba ukuhlakaniphile amen uzombelethisa kanjani uma wakho nafanele umbelethise phela uyasikwa uzosho kanjani wakho uthi akhanula ngiyayibuzela nje uzomtshela phusha ma sekuyeza izinto ayibeka ushambe emhlabeni ngokwazi yingakho thina amaNazaretha yonke into esizoyenza emhlabeni noma ngabe wenzani kuyefuneka umbuzo ushembe kufanele mbaba ngwenza ukuthi njengoba abaningi bekhahleleka nje insizwe yahamba yoganwa ebuhleni yahlanganisa inkinga iseyimile manje asangena udwende ekhaya ethi kade ehlanganisa ebuhleni avele phelele umsebenzi asenyuki manje udwende ukuze ekhaya loze kuphela iminyaka kuze kumenyezelwe kuthiwa intombi iqalaze kamakhelwane kanti ikhishwa yileli dlozi lokho umuze laphika eluyihlo khona abantu abalapha abaphikwa oyise abanye bazalwa phekweziso kuthiwa hayi angiphika ngivumi ngiyobona ngengane isizele ithema isizele ingane inyanga iyodwa kwathiwa ubaba akazoyibona ingane wathi hayi sibanibani okuzingane makusencane konke kubomvana kuyafana awunginike u3 months noma inyanga ezisithupha ngizosekuhlubile ngubona ukuthi okwakithi yavele yashona le ndoda ungakahlangani 3 months nanamhlanje akazi kuvume wena ubiza lesibongo sibizayo nje uvunywe isalukati nekhehla kodwa uyihlakaza kuvume nanamhlanje kufuneka inhlambuluko ubona uma umakhela umuzi ubhidlika ngoba yena nangale ethuneni uyaphika abantu abasondele zinsizwe engakayigqoki ingubo emhlophe nani bodadewethu njengoba niphakathi kwalomuzi nimenye uNkulunkulu ukuba nizonikelela imndeni yakini ukuba nizonikelela abantwana benu abathitheke intombini abahamba ngoba abanye bahlupheka kanjena nje yintombi zabo abathandana nazo zakhipha izisa zangabatshela zasuke zehlukana nabo sewuyobe sehlewenyuka eThekwini ufise kudabuka amabhuza uthola umsebenzi kanti ushawe ithala lengane aphuphuma eswini entombini yakho akazi yenzelwe lutho mawufika uphenduka uba iNazaretha kuvele kuthiwa insizwa kuyaganwa la ekhaya ayikhulunywa indaba othi wena uzalwe kanjani uzogana kanjani uluyifesandlebe ifesandlebe lakhe esakabani isibongo mangene esontweni nje siyaganwa insizwa nawe kugcwaliswa bodla nasekhanda ubheke ebuhlene ebhentshini uyishayile nje intombi kuthiwa umsebenzi upheli noma uzothiwa umfana usibani udlulile emhlabeni ulale edingini iminyaka intombi lokho ade neyikhethile uzowakha kanjani muzwa indoda yaphika ufana nalento ekhulunywa inkosi yamaNazaretha ithi abantu abaningi ngiyababuka ngoba bona befaka ngaka ufika umuntu azalwe intombazane beyikhulisele yena konina lume ethi mangabe semdala agijima athi ufuna ukuyilobola kodwa ihloze likhulisile aphuma engenzanga ngisho isobho lenkukhu leli kulona afika afe lapha kweyise ngoba kunenkinga edlule zasokhabonini luthunyazwa abantu abangajaha ugijima belapha beyilobola ngoba la uyakhona kungaphekwa la ukhulele khona luzelo athi mina ngimthanda kabi ingane okuthiwa ingane kagogo ngoba kuthiwa umletheni ingane endodakazi lathi ngingajabula kabi mina kuthiwa ngisalelwe ekhaya ngoba ingane yasekhaya kuthiwa umletheni makhala endodana kuthiwa kuthatheni lokho angimazi mina uyephi lithi kodwa abantu lapha abakhuliswe khona izalukazi bayashiya bebaleka ubona behlupheka ngisho bengamaNazaretha ingoba bawulandela umthetho wasekuphakameni njengoba labafowethu sibuthanela nobani ake uyifune manje ukuba lolu sizi
olwenza mangabe usephakameni olwenza mangabe kuthandazwa uma unkosikazi uthandaza imzibe emanzi nansuka isililo siziluni lolo leshulu ushembo lwakho ngabikeki khona abantu abanosisi ukuthi noma kuhlatshelelwa umbone eciphiza inyembezi noma ngabe kuyathandazwa umbone imbuzi engenansuka uyitshela ukuthi wena khona into ayicabangayo kanti uyakhala uyathandaza ubikela ushembe sihlelwe isisindo sezono zabazali bethu nezethu abashiya kithi mawe iNazaretha alingapheli isabatha uzugoduka ekhaya ungakhiphanga ngisho umpondo uthi nginikelela abakomalume nginikelela abakithi abakomalume kababa abakalumalume kama shembe ngicela ubakhumbule esigodini sosiza abakulo ngoba abantu lokubahamba emhlabeni kwabona badibene nemndeni uhlupheka njengoba kafikile uma wakhe emndenini leli icala lishiye emhlabeni eselivuka kuwe hambani niye ekhaya ubika umNazaretha ake funa umuzi afuna ilokishi akuyibike lapha kwa forum inkolo bufuna igceke ufuna ikhaya kwakhe indla ngenhla indla abantu abadala uhlangane nomndeni nigeza ihlozi lakini yonke lento ngeke uyenze ungadlulanga kushe ngoba azokubhakaza bayokhahlela uNazaretha uzwa kuthiwa ufile umntaka mkhulu iphanda zimanzi athi ogeza abantu abadala kanti ugeja umgodi iphele kodwa negebengu iphumile phela ngeke saya ngapha kaSwayimane siyongcwaba kuleli sonto eliphelile base sibizwa umkhokheli sesiyothandaza kwakhe kwathi indoda yakho nayo isidla isifele ngesagila ithi wena nkosikazi usalanda laba bantu namanje abaqeda imali yami bethi bangigezela abantu abadala kulungilutho sebeze baba u6 ithi nje kule yandawo mangathwa laba abagcotshwa bakhona bayashawa naye ngafika ishayi ithi khona lo kuthiwa ubiyela ithi ngimzonda kabi yaba wangivimba ngiphethe imbuzi ngibizwe uthi ngobusuku lathi ngifike nembuzi kulo wangivimba wathi ngimkhokha uthi noma ngathiwa ngihlangana naye endleleni ngafike ngimshaye bathani kahle abantu abasuke beze kushembe lutho unyazi lezulu bonke abantu emhlabeni abakashembe ngifisela inhlanhla abane wethu engakayigqoki ingubo emhlophe engathi manihamba lapha inhliziyo zenu zibe sezilibonile unyazi uthi luNkulunkulu inkosi ayibusise nikuzwile amen.